Bwega sana kaire murithire wa Meru TV kwina mbere kwa twicho kagira kaire kengo twiwa tukiendelea kwaraniria na ikagitika twina mbere kwa tukerageria kana tukimurika mantu maingi makonenie na kithomo kimekithiru twathie na mbere kwigua tukirithagiria mantu makonenie na kithomo agia antu barabarikia cukuru ino kutara mantu macourses nambi na rukirura muthe tukaina mbere kwa tukirithagiria kana tukimurikaga mantu makonenie na kuthoma mabuku na ara library kana na ara mabuku mathia na mbere kwigua makigawa nti kana urathukia kanya ga kuthi na mbere kwigua ukichwaga buku ria kuthoma na ara library urakana kuinenkanira uthio karandi uraitha mabuku mama na library kwa emthe tukaina mbere kwa tukimenya mantu maingi makonaine na mabuku ma library na ataba watanga mabuku mama na mantu mangi kathomba kumakira mugeni wetu ura twinwaga ondeni studio kirwe mundi karibu sana madam. Thank you. Habari ya rukiri? Ni njega. Karibu sana. Kethe murithiri wa Meru TV ukambire na marito maku na ikengo tukaina mbere kuigua tukiambagiria bwega. Bwega rita riakwa mbitaga Purity Kathambi umite library ya Meru County. Au ni utethera turi na inkubukeria bwindi athikeria ba Meru TV na aria buri. Bwega sana. Kwina antu bauragia biure bingi bakauria maybe mbere ma library thia na mbere kwiruta ngangu giata muntu no athi kuthoma mabuku anytime akwenda muntu no athi kuthoma ebuku library ruta ngangu giata twambiria library no ite any day isipokuwa ntuku ira yaumba kwithira kwi Sunday kana public holiday. So library iruguragwa kuma thaa igiri mwanka 6 that is kuma Monday mwanka Friday na Saturday kuma thaa igiri nusu mwanka gintu 5 na mauku library twina all types of books kwambiria cia twana tunini mwanka cia antu banene na ti mauku akija story books akinya other professionals twina mauku ja mandaktari au jarimo ja accounts mauku ja maingi muno ndene library nandi ukiakwithira muntu uria withira ina interest kuthoma ino kethe inyo tijara yukurire itomba gutongeria muntu akona aria yukurire ntuku itutumaira system igwita koha so kwa hivyo wiza tu ukatega yukurira muntu akwenda wamwerekesha kesho vira riri. Ibwega sana. Maybe mabuku mama kabo nenkagirwa nantu nontu mea andike mabuku nantu mwanya na wethere maybe tandio families nkwandikia buku riakwa na nkwendere kinya na Arora library maybe na hata buthukagia mabuku mamonde kana iburetagirwa kana injirere kubutumagira gutigira ati bwina mabuku monde mara mandikitwo mbere ya library ya county library itandene county ikware na KNLS Kenya National Library Services na remo kuja tumawa kuma KNLS Nairobi area nene na kinyana ndene villages ukiakwithira wi mwandikio mauku kwibo baretaga ja kwi mwari witawa kinyinda onete ikuria wao kana nyala itazba beturokos kwibo bareta mauku na kinya baba publish mauku kwibo ba donate mauku ndene library na pia twina group ita Friends of American ba Kenya bomba guturetera mauku every year kwa hivyo mauku ya kwethe inya we mwandike kuna nukwenda yukura kuri menyekana na whether kwina certain topic ukwenda kana yukuri ukwenda rithira library antu ibareta donations mono na kinya kwethera baba gura mauku jana ja mwana akuthiria skuru na utina mbuga angi kwa wikia kwibo bareta bakadonate in the library. Ibwega kwina antu bakubuka kuya library maybe kuthoma mabuku bakishiragia maybe muntu nariaga mbeca ta kwina change ciravigirwo maybe muntu akienda kuya kuthoma na ara library kwi mari muntu abatara kuria kana free of charge. Library currently teka free lakini teka tuga niriagia mbeca nyingi wiza ugatinda kukuma thaa igiri mwanka 6 onire na 20 bob no ithere cashless ita directly to county so
wiza tuka ria 20 bob na inyare rio kuromba yuku uromba yuku 2 weeks na maximum 2 books so ria ka yuku 20 bob ugetario in case no gatiga details ciaku cionde no nginya withere wi member kiromba yuku oria 20 bob ira in case wathero tichoke yuku ria no tarithiria no ije ukaririnyu ukomba kuria another 20 bob kenda tumba in case of anything tutithinya follow up ya yuku ria in case ukejore worireta tumba guguchwa withere nya wandikite na rio ritangugi kana kethira utikurita ngugi no aito no tigainya na mbe chief oku kenda kenda in case weza kura yuku riria tumba go follow up kethe murito na tiga contact cia skuru tukomba gwita kuthingatira yuku riu mwanka tukariona nontu mokuja ti ugwaki ukujanit i antu baba ingi na antu mwanya mwanya bakwenda maukuja na in case ukeja guta yuku riria no uriaga kuringana na bei iria inario anawe tukagura ringi ugaturetera na ndi 20 bob the whole day na thayu ezo tithomaki kinya kwina internet like now very fast to install to free Kenet group yocheta Kenet kwa hivyo nyoke da wina research kwa ukienda ku research wifi free area au the whole day na 20 bob nokeja kuringithania na angiara umba gwita kwithira go kuria me otumira inya nyingi muno so ikyo to encourage antu beje library no to kwitha ku very peaceful gutithera kwina gituma weze nya twana tungo ituije library gutiaragwa bakeza bakomba kuthoma na nyana by the way batichanjawa ana banini batichanjawa kuma tiatuge in terms of PPs baba play group mwanka currently mwanka mbere tura mwanka irari mwanka grade 8 tachanja wa buru lakini dai grade 9 ni kuchanja no tunande ba kuma 8 9 no to high school na ndino kwerewa junior high school kwe mugambo wawe to no nkinya we remember kengo womba kunenkerwa buku imember wambi wetu kwari okay ndene library akwethera tu we tu urenda kwa reader tu kweza onaru othoma yuku eta ukeja uri access no rithome na wite lakini thaira kuga member de maanisha no nginya withero ujuriretie card ugatiga information ciaku au cionthe kenda tumba go follow up in case of anything in case ukaja kura in case ukurire ukautachokia thaire baterete tukwire obati guchokia kwe kandi ujuriragia na no ithare na information ciaku cionthe ketumi tukuga being a member kwitha wi mu member ikwitha ujuririte kandi ira ya library wenu nkaenda gutwika member nkaya mbuyuri kandi bachi kinya wewe gutiko mbona ubano de member we mu member ti lazima withere okay jan tuko chionde library kenda withere we member library riro gwetwa mu member irira ujuririte card na wekirwa ke system yetu na ndiko hivyo inyoka thiria miaka 5 ukeja uchoka ukonekana we ke system of which ni expire after 1 year na ku renew in just a tinkling of an eye ukatuka renew twikuinya tuka renew kuyo kwithara kwina kwa ku renew uka renew na kwa member i very free utiko te changes uriaga ugituika member ari utichio so ikujuriria kandi akiuka mu member all right bwega sana maybe tukiribagiri in terms of county kwina kwa watu irani umire na ara ya mbere ya kile county county gutethagiria atakuona at least ibo kuendelea bwega currently tu okikwina nene baraba iguru rietu na nanditeka turatonyana na county muno thaiji irio tukugeria kuona ketha tukaingiana na county nikenda batwika uteithio gwetu nontu thai kwinto bibingi muno tukwenda currently kwina program ya ICT iria tumba kuritana rito baraba thirite form 4 na kitiari twa Kenya ari mo ba ICD kana anyone urotithitie computer basics ma packages jau itwithara twinio nyathai twi kirasi gikuendelea na jathai tutina computers
thai twina computer K6 ukona class mbuga kina like previous one area class ana 28 ukona ndi bagutake a lot of time baikinya kugwata kira bakuritana no to this one it's more of practical so jadai to make proposals to na keda to kona at least computers chagu satisfy the need of ana baraba grade school actually dai twina badidete la ito didete graduation tiana about like 25 of them ana baba inge tukatara kumaria ambiririe 2017 buga dai baditenwe like ana ngirie mona 50 na nandi thina challenge ra buga tumba kwira account tumba kwarandia account ja kuga batu provide na computers na ndi buga proposal ira tombo make iga tutethia ni account yake umba gutonyera guthomera ya computers kantu bare kana maybe kinya yona free wata kaulire ya 20 bob kinya yota tamabuku ari rira tukuthomithia computer ni chanja wano to ni chanja wa 1500 onire the next 6 weeks iba chanja wano tibeta bena practical siu iba ijawenya certificate in case buka kwena gintu gikwenda repairs ya computer yu ichithithagwa so nandi yu 6 yu chekinya kuoneka nontu iturare nacho na chiomba kwitha chite sawa betiri chitumaira kuripea interview mtu athoma 6 weeks ni mweri jomwe na nusu alright wega sana maybe library muchango uri kuyithiritwe na ukiri mugongo ndene community library ni thirite igitetheria muno thire tuona mauku kuma kiri Friends of Kenya bauba America itumba kundonitira schools public schools iriria kwe na inyama school jara tomba kwitha twi work nabo itoete school itia remote like in our surrounding tuete mwiteria kwina Meru primary area itubaite mauku chajara jajire mwaka jo ituete school ja Rairoba ituete na mauku nte mwene nikendi nyabo bamberia ya school library na rira pa Friends of America bomba kwita ibomba gutuma kinya into binge ja wheelchairs into bibia medical to into to medical wheelchair tukajukia tukaikeria children's home na kinya currently kwina children's home ya mwiraria still nyabo itubaite mauku na itubaita kira turareterwa itugeragia ku encourage nyanto bakatetheria like rujo itwetete mwiraria children's home twetete ari ituragia community batutetheria nyabo tumbe gwike bakadonate kiraba inakyo in terms of irio nguo na kiyethera twina mauku tukabaikiria na kira twina kyo as a library itubaikairia like now keja kwitha kwembecha chi in the library ito bagurira nyabia kuria kana snacks tukabaikiria ni utumbite ku reach at least the community wega sana technology ikuya ni ringithirie sana mantu makona uthomi wa mabuku there most of the people I know prefer maybe kuigua maybe bakiona TV kuona yani barekana mantu mama kuthoma mabuku muno nontu wa kuinda ta michezo era wona mtu akithoma ngono mabukuni ni atwikire ni watu mtu araithite I don't know kethirwa technology ni thiritwe ki bo affect in one way or the other ntiuga ni to affected muno nontu kwina mukuja mumbuga utethera ki mitandao buga no guchwa certain book na ukariagare mitandaoni no eza library ukarithira like rira school chingi kwire otomba kuona gukarandi nontu the users kana ntu bara bakwiza ndene library ibaba ingi muno na mokuno withire in a certain maybe uku fulani no weze ukazaga ndiri jare kwau irejukirwe ria jare kwau irejukirwe na weza gitwana itwithira twina michetho mingi nyara library
every holiday ikwetha kwina fans day ntukwire mwisho like this Friday twina fans day etwana bezara ibombo kurinya talent chiao ukona ibaguchetha ibakudance na kwininya kona etwana matinda rira bano kaja kirukire bathoma thake ndene ara ibetha baina kone guchethera and just ba relax mind na ana baute ba kibakweza ndene holidays kwininya schools cheja papa serebejite guchetha tugeka kithomo kando tukambia kwetha twina singing games tuketha twina kanya ga gutindania na ana baria like this section iwe etwana no meiba gwiragirwa kwetha bayare mono so ntiumba kuga itu affected mono nontu utiro twaga users ba library kweja utiro tumba kwaga tugana ro tutina client ba ana tutina athomi ndene library tutiumba buru kwagu kana no tweka iboko ikira mantu motho muno kinya mantu makona talent buthia nambe kwa buyo tigagire chukira yes like itu encourage mono antu babethi na kinyana riu twithagira twina computer classes itutengete Wednesday into kwegukuria vipawa vyao uria wije kuina akaina uria wije ku dance akadance na ntukwire graduation itwitha twina time ya bona nimbi bethirite bainabyo kwa keza na jokes na tutheke so itugeretie kuza vipawa byana babethi na nyatwana tuto nini yes alright bwega sana kiri antu bomba kwa bakiuragia process ya kuleta mabuku ma library ni ile kumibe baba yetu bakiandika mabuku na mashinani na u na maybe machukuru embuku ga chukuru chiko ya kulionga kuleta alitwa kabale yagira kana what do they go about it ukeza kwethera we kienda kureta yukuri akunde ni library uti process ithaire rio okeza ki waranire na ofisi ubere meate kokeza urike gisho no ntuti kumenyara le bati kwikwa na rira yukuri jere nyande ne library kwina process irari itakenda rikwa kishelf okeza kire ofisi weza unenkanire uge no kwenda kweza na mauku kana kudonate mauku jande ne library na kuyara guka of course recorded mauku jaiza nenkaniri na kumira u twanenkero mauku rethitherwe process ne kenda rekomba gwikwa ndene ya shelf au angi kire ma schools kweza ndene library no ba mwe kwiza rimwe ibeza kanya batiugite tukaruma kuona unexpected guests but batutwethera tukiba accommodate anytime utire bomba kwiza tombobera ati gutina chance iteni library there kila mtu na utwe umba kwiza nyagu ketha kwina group ingi yau ikwena hall tomba kuba sustain kidogo era group era ya uma nabo bakatonya so uti process era itherereo lakini ipakomba ku make a call no ba make a call baka book appointment buka bakauga ntuko fulani ta fulani tukethera tu yau uti any changes ati lazima bejete jana nini uti mare iburu nanga high schools bomba bambuka appointment pera wa uria nontu ibezana bakathoma maukujaria na pia bakaritanwa about the library na bakonwa na by the way itubera encourage mono ria mwana atonya library kana ria mtu atonya library utibati gwitojukia yuku othiria kuruthomo chokia gi shelf nontu timenyara ri bati guchoka beza bakathoma bagatiga maukute methene so ikuringa kithimo kethiane baba nene kwina kuri atu 20 bob per head na niu bagakarau mwankarira bakenda bwega sana maybe ni muche ya sheria kubotumagira na ara library ramtu ayite imantu mari kwa batiri ko na mari kwa batiri ko okinyande ne library kintu kia mbere utibati gutonya na othirani akina reception utibati gutonya na kintu ja kibag na ndene kuyara gwika wa bags bagi kwika preserve bwega kwina uria withera aria gwika bagi ku na in case kia kwithera ina anything
ukona jeka yomba kurira au nujuka wenye ugekirwa angi better than are ure ukeje ureka ikware lakini ngintu kia mbere buruti bati utonya na bag reason being te no utonye ni ugeta ugekira inya yukuretwa au tutikumenya no kwerewa na inya device abo ejo ugaita into byaku biro utonyete abyo ugatiga au kingi na kioja watonya na undene utibati ukamata irio kana foods ketha wena irio kwiara ubati gwikirwa byo utibati utonya na irio nuntu irio abi attract mbea tumbiti tu tunini twa ithaka na rira chigeja uri ikathukangia mauku na nyotonya ndene inyaku ruje rungo bati kwethera wina chubere utumba go split ruje ndene kima ukuja ukana methene nyau nuntu omba gwika yuku bikagwata ruje na rira utonya na uambiria kuthoma utibati uchoke yuku ndene shelf wita uchoke ki shelf wengwari ubati uthoma watiga yuku riu au aria wathomera nuntu omba urijukia ugetwa likia ki the long shelf na kiba ki computer twatega ki system yuku riu romba kwethera riku lakini riki aria gutibaterete so ikyo to encourage bukajukia yuku richokia yeah maybe tukwa mtu akuya na ndoo na chiake na binambi kwe mandu tamara ithawa labda kwitana utovonete kuringa matuma uku library ukeza kukarajeka uko disturb ubange itwa tugakumaria tuti encourage buru inya utekwaria thimu na undene ukeza kwa ukatonya thimu bati gwikira flight mode na in case ukaringirwa thimu umara waranigi ni home no tukwe mtu yara very busy concentrated na mauku na tibwega kumuchumbura ito discourage kwithira ukiaria thimu na undene na kinya tugitwana ibaizie gutibati kuringwe tuma na ana nuijere mu ibakinyama bakamberia kwaria itwithera kwina mtu urio bakaritie bakirwa gukire na kini ana batithaba yamwe na ntu baba nene kwina junior section na adult yes ndiragire mantu mambo gita mtu maybe ayete ogitete in case akwithera ogiti tutitikiria of course atonya no tukethera ogiti na itone na guchumbura tutimwitikiria itwina security bakamumari yes bwere sana maybe kiri baba turethete rukirwe munde kiri vijana na ntu bange maybe womba kubera atakire mantu makoneni na uthomi bwa mabuku mpenda kuga maukuja te ana kuthoma ti kwa specific person ti kwa mtu uria wi skuru nuntu nakwenda kuona gintu at the end of the day kuthoma ti kwa mwana uria wi primary kuthoma igintu kibati kwitha ki continuous wi nyomba gwaku no bati kwitha wi thoma nuntu ti lazima we ujukie yuku ria mbuga iria rikonie warimu wambia kuthoma rikonie udaktari wambia kuthoma kwina nya story books daire ukuthoma no relax nya mathuganio jaku na kinya nuona knowledge o entuko nerengi mpenda ku encourage antu mbera kuigwa rimwe no boeka the best thing kuthoma iuku na inyate utwina mauku chonde na kinya no witendene ya bookshop ukachigurira mauku ja kuthoma kithomo kuthoma tiuga muno ikwa mtu uria ukwenda kuona ukwenda kwa kitu fulani kana no kwenda kuthithia professional fulani kuthoma ikwa kila mtu withire wi skuru withire wi mitingugi withire wi anywhere no bati kwithia wi thomaga nontu reading kana kuthoma it's a process igintu mbuga inya mtu ina 90 years no akwenda mbuga kumenya nkuruki batu antu babethe no tukwenda kumenya nkuruki ana baba nini ba ukura bakenda kumenya mpenda ku encourage muno kila mtu emuchore omauku nontu itubati kwetha twina reading culture ti lazima uthome nontu kwina reason ya kuthoma no uthomere nya for entertainment alright ibwere sana meki nontu maybe umba ko encourage antu kwa bakithoma na inyo antu ituthome nontu
ruju rwetu rukandetermine na kira twiji. No withire ukienda tuge Njanarua kwenda kumenya about the library mono. Mantu mbuga tuge umenya mono about kuruga. Imbite ndome mukujare mono. Ituthome na tuthome nontu in our future tutiumbokara tutina kithomo. Itwe antu bakwenda kumenya. Nontu naru komba kwethea kwi gintu kwenda. Ndene life eku no tagikinyira. Lakini tutije rojo ura komba kwethera gukari. Kinya ukia kwethea wina nya interest kuthithia certain course. No wije are ura uka advised. Thoma gikare mwiri utiumba kumenya jangai. Ukia kwethea gwikio kwenda kuthithia no ukare for a long time bugo utirona inyangugi lakini ntuku imwe Murungu no aringe kiama. Ukona ngugi, so it is good kukara tukithomaga. Numpenda kuga na to encourage na betu mono kuthoma especially the youth. Nontu rujo bakambia kuona bakirwa na aciari kethero tikio bainakio. Na at the end of the day family wetithai family kairi. So ikabenya aciari na anyone uri ndikirite agire ku encourage antu babethe nikenda tukagia tukomba kuthoma ura kwa tukomba kuthoma gikare ndene mwiri. Bwega sana. Muntu maybe akiendaga kuandika ebuku yake maybe process ile kwetu magoro kanagu kidogo. Well, ukienda kuandika ingwetikia nwije utiumba kuandika yuku utena mwito. Utiumba gukira nabo ugakwambie kuandika yuku. No kinya kithere gintu kiu kindene. Jaure muini akienda kwambia kuina narua atiumba gukira ambia kuina. No kintu kiu akitha kimuchumburaga mwanka kinyara kuina. So wakenda kuandika nango ukaraniria na bara ya publishers nikenda bomba gugutetheria au kumenya batu ambuge twi more of kureterwa yuku ku encourage antu kuthoma na kukuonia uria ukari preserve riu ikenda umbore tumira rujo na kinya uki. Bwega sana. Maybe kwe mtumba kwa watu relate ara na ringenda kuleta chukuru yake na ara kwenu kwina mtumba kwegwa akenda kumenya more about library no yetu. Mbere kinyetu tia thongiragu kirima ntumagi na namba ya thimu ira mtumba kwegwa maybe akibukinyagira neo ntikumenya ikino ntu antu babatiri maybe kuya why abai library yenu na maybe kuntu kura kongi imbi yo ya mwanya muno bwini arakire library yenu. Na ki library yetu mbuga kwina a very peaceful environment emuntu eza concentrate. Riri ukeza ukia kwitha withomera nyumba ugakara mbuga ugitawa imwana ugakara ukinterruptawa ni antu mbuga ageni baku na mbuga concentration yeku itiumba kwithira fully utiumba concentrate ura kwagirite. Lakini ukomba kwitha wi library uti muntu ugakuria kiuria nanga wewe ngokenda kumara ugatirima na mtu ome ukamwariria. Kwa hivyo no utonyara kumara ukirerwa the 0.6 very peaceful no kathithia mantu jaku chonde jari ukwenda kuthithia na peaceful way. Kiu kingi na kukia kwithira nyumba gwaku tena wifi kana internet nukwizara ura no gatetheka the whole day na 20 bob wake 20 bob igantu kanini nya credit tutumira nkurukie chiringi 20 ndene ntuku. So uketha access internet freely utithia yani ukirira anything na jatha hizi by the way internet ifulinya stima ikaura guti internet itikura. Kwa hivyo internet yeku umba kwithira uria no komba kwithira ukitinda bwega ukomba kwithira wina enough time weku kinyoketha gokwenda ku meditate kinyoketha kwijo kwenda uthugania no gwitare ugakara ndigitini gyaku no gaikirira no kathugania te ujonde ukwenda kuthugania. It's a very peaceful environment. Yes. Bwega sana. Maybe no thiro gitu nenkagira namba chia ubishira mtomba kwaigwa akibukinyagira nacio baraba kwenda ku book maybe appointment kana kumenya maingi makoneni na library. No twetane
kiambuge no mpejane namba yakwa. Alright. No mpejane namba yakwa ukomba nikenda in case ukiakwetha ukienda kuleta twana au we mwarimu na nyawe ngo kenda queen kwa anything kuma ki library no wize no uringe thimu ukoria Number 07 28 388 062 chokera kairi 07 28 388 062. Wega sana, thank you very much. Maybe nontu bwa kuona kanya na koya kengo twina mbere kwigwa tukiaranagiria maybe migambo ya muthia. Thank you so much. Inkuga ibwega kwethera ndiata kankauga tuthome kwa wingi kiu ikio twaragia mantu ja kuthoma na tumenye kithomo kina value ndene maisha yetu. Yes. Wega sana, thank you very much. Bwega muthira Meru TV tuga wume bora bwingi bwithitwe ndeni ya mabuku kwa bwega tukaina mbere kwigwa tugikagira mantu makona uthomi bwa mabuku sana na ikengo tukaina mbere kwigwa tukimenyaga kana tukiwataga ume bubu bwithitwe ndeni ya mabuku. Monga kimi kiu kengekira mubango wetu wa mantu maigenie na kithomo tutina bombi tutiga kuina mbere kwigwa twikwendagira kagita kega na kinyantu wimbega marekera wakorutira rarungi ni Alex kabutha bambitaga ni Famina Zoki.